and as well, Miss Amma Makwaba, Ediba, DAAKYEHENE KWAKU YouTube channel. So, the GD is a word in another room. Yes, Nina is and there, the person may catch the word and say, with Pawase. Wow, him, Pawase. Na, the sounds of dog. Said he would be no or in a buoy or more fair way come up. Pawase. Na, do never say, I love you and I like you. I love you, but we na Makai religiously debut or by we are say the book be canon. Na ni deeper de Siddhartha Gautama. Ubenya di a friend Buddha Sakai. Yes, ona sa wuro we na nam so ma Buddhism eba we are say he's the founder of Buddhism. Yes, na ona mo a o church no na nipa bi ko busa ne say the enlightened one. That's the meaning of Buddha. You can say obi pe bibi na wasanso do bibi a na so dem pa any day he would be say I like you. The difference between I like you and I love you, what is the difference between these two phrases? Nti we na Buddha answer in a very nice way. Say answer no better say no. Or the flower bear example. Flower I pin make say nhwe a bear example. So we go flower na any far or say who say any fe na say or padina or te flower. We go flower na say or pe flower na or te flower. Every difference never have. Also, we go home. I say anything. Na order flower na. Or the su egusu anopa any enumere. Ogusu su anopa any enumere. If it's a fertilizer cry available, or the big was here said by a flower no, a bit me engine aye from kama. It's yen two differences of the mind. Was it the openo? Flower. The order flower ogususu anopa any enumere say baby to me nyinife na aye from o say the what asem we ase no eti abrabo ase the what asem we kan ye ase no what abrabo ase yes odobe na wo de na di a kire unu a wo ne tifi odobe na wo de na di a kire umame a one ne ti odobe na wo de na di a kire papa a one ne ti na odobe nso na wo de na di a kire oma a onso onu omo eti pena asem keke ana wo don menti asem ni se de Buddha esi kire asem ni fa ye no ihu ni se die ogu flower no sunsuo no e kire wodo sonku se on pese flower no ebewu de wote ye ne de kum flower ade ogu sunsuo no o mananyini na waye from dan de na nyina so na ni boso a aye ne fe ye woni a bebre a ye de ka ye relationship no ema enyini na mu ye din na eso na ani je sonku bam ene ni isu na wodi gu flower no ase emu de hen na wo ye sisi e ejidi ye se ene de DAAKYEHENE KWAKU bronya or the my or YouTube channels no ejidi ye se ye hunu bibi kakra ya adwen so e ba ye ho so se ene ma bi wo ha ye nye ya ejidi ye se after sa video ya ye be koso aye ye be start aye na se ebuzu aye yenzo so a ye be shimu kina ni aye akopem se ya nka se ebe hunu mfaso a e wo de ye no ye nkoso amugu sunsu ye relationship on fertilizers bi ya available bia fa wuram
na intimi nyini na enye fe na enye from na dan dan nyina ne yehu na ayɛ mfe na yɛ ni so ya pɛ akɔhwɛ ne abrɛ ne abrɛ bia ene de DAAKYEHENE KWAKU bronya ɛwɔ de man ɛwɔ ne YouTube channel so eni yɛn kyerɛ wɔ do so nko ɛma yɛn ho yɛn yes yɛn kyerɛ wɔ do so nko ɛma yɛn ho yɛn subscription button ne ɛwɔ hɔ on subscribe ya subscribe ɛwɔ video na se na adoma no wɔ hɔ na wakeke so na timi ama video bi ebe drop bi a no so wanya bi ahwe no abra no DAAKYEHENE KWAKU bronya edo besi ya ụgbọ adị nka ho e won da se ne mabye